Malungkot kayo, uli na nitang mama koko. Metong pong bagay kay realidad na ning metong nga tao, tamo po buring malalakwan. Wari, kota nga balita mo din kaluguran mo, may kola kay, kay nagkat. Ay, magbusit ka. Yung nanula rin, putay da ako rugoy nagkat, kalagwa mong i-text da ako, bala mo, sa salikutan da ako. Wari na po, we feel, bala mo po itang meche puwera ka. Tamo po burito. Ning kay balo mo kayong sarili mo, nung tuturing dako talagang kaluguran, dapat dako kakalingman. Wari na po, iyan maging feeling tamo kayong sarili tamo ito. At nanuman pong kwento na ning biya tamo, we always seek to be in companion with others. Napin po, companion, nating kang kayabe, king kay kambye. Andyan sabihan tamo po, even our fairy tale stories. Wari, antiyan manano king kalupit, antiyan manano king karok, pero apapayamo nining lugod na ning meto nga tao. Halimbawa po, karang fairy tale stories tamo, The Beauty and the Beast. In the Beast, being hated by the people, pero sinesen nining meto nga beauty. Apayamo ni, convert ni, ngarapin po. He was living on his own, pero bandantawli, he was being loved by a person, at itanlugod dito, yamig pabayo keng kayambye. Sabihan tamo po, fairy tale yan namong Andiyan po keng katuton ng beta mo. Ating pong makayan marilyari, warin Potang ika keng feeling mo keng sarili mo, mas buri ko nga akong dili. Mas masaya ko nga akong dili. Makapag-obra ko nga akong dili. Ako kailangan ding ngaliwan tao. Imposible po ita. Marapin mo. We always seek keng kakatamong sarili. Ita po ating tamong kayabe. Wari, kasakit po mamanganikan dili. Ako balo nung agawayo po ita. Munta ka keng mall. Ikan dili mo mangan ka. Balam mo lala ka. Kabut ka subo ng subo. Ano po kanyaman tamamangan ka ba mamang kayo may pagmarites kayo. Nano-nano mo pipagkwenta nyo. Wala na po kanyaman ta nakasayan Potang mayari na kambengan. Kapag tatalakad. Bakit? Pagkwento kayo po. Ita po bang para kay katamo, it gives sala, saya. Potang balo mo keng sarili mo, ating kang ating kayabe. Napin po na kaya tintamong kabadi-badi. Kabadi-badi mo keng pamangan. Uling basat pamangan, impisa sabihan, kabisado, yoreng manyaman. Kabadi-badi mo keng kekan travel adventures. Tangating kayong puntalan, pasyalan, basad mi panagkat kayo. Tara, munta ka ta Batanes. Ala ko mang kabalo-balo, pero miras kayo Batanes. Ngarapin po, kabadi-badi mo keng pamanyimba. Uy, tara simba ka ta. Dengaliwa, wari po, kabadi-badi dalo, unta na rugo king Carmelite. Basat on the first Sunday, ilang adwa, bisa katali, simbala Carmelite. Yan pong kabadi-badi na ito. Wari po, napuka niya man kasi when we do something, keng katamo, share tamo ka rin aliwa, ako kaya betala din aliwa, napin po sabi rapin, to be in companion with others. Harapin po. Na siguro ating dyan tamo ang realidad na ning mebasa tamong ebanghelyo. O bakit dining alagad malungkot la? Kasi ining karelang kabadi-badi. Ining karelang pagsandalan. At kabira-bira lalakwa na la. Yung feeling na po keng feeling dapi na maski ang sarili da. Kaya rin ni gana-gana. May balik na kang pasibayo. Kakit da na kang pasibayo. Aw ni, ikit da kami kimi kasakit, yani may balik ka kaya kami, potang kay, lakwan mo kami rin pala. Sana, mo na kaya lakwan. The reality of being abandoned, sabi ang tamo pimpo, being left behind. Pero ang nepukas ang tinga sinabi ng Jesus, kailangan kumbako, bangkanta, mabiyasa kayo. At totoo naman po'y takimbye. Nung yayasa tamo mong yayasa kay metong nga tao, ingegan na ganang bagi. Potang bandang tao, di potang alayt ang tao, ala kang balong gawan. Simple na. Kareng ima, sinanereng anak, magsadyadong pamangan. Potang alayang gima, potang kayo mag-text yung anak. Mame, ote mo kay likwan ulam, alang nasi, nang kanan ko kanini. Po mesane. Wari ne. Pero potang sinanime, potang kalako na, magluto na kang makanini, yan kay refrigerator, yung pamituki-tukira, yan magluto kang nasi. Kadumano.
ka magkasakit, biyaring mituruanan ka. Sabihan na pong Jesus, kailangan kong mako for them to realize na mo basta dependent kan Jesus. They will depend on Jesus, kareta pong words na, karetang tiro na karela, pero itang agyuda ng magumpisa keng sarili da. At pepatutwana na po ding apostol ito. Kalako ng Jesus, itang takot, meging tapang. Mewari po, mag-advance tamo po kanyan. Potang pagmasusyan tayong the descent of the Holy Spirit, yung pamagbaba ng Banal na Espiritu. Matakot, pero meging matapang. Uli may umpisa, nano pang, nung talagang kaluguran tayo, nano pang gagawan tamo, kailangan sundo tamo itang lugod na. Kari po, the same reality keng kakatamong biye. Potang kaluguran me, andyang alayo, mo naman sabihan, alana, may sayang na yung sabla, buri mong isundo, itang lugod abin niya na kekang hanapin po. Apin makanyan tayang, makanyan ng potang kay mababiyasa, mituturuanan yung sarili tamong kimbiye. O di po'y sinting ng pagmasusyan tamo. Sabi ko, Pen, atinta ng perpetual health o tatinta pang merry health of Christians. Nga po. Pero yung translate na kayong kapampangan, na po kasanting, mapanampon. When we talk of mapanampon, naman po rin sabihan, alata mong tatang, alata mong ima, inampon da katamo mo. Nung alipo, mapanampon is somebody who takes care. Ngarapin po, ing lilingap, ing manantabi, ing susuyo, ngarapin po. Andyan ninuya po, lukubane, ampunane, anting kayo nga na po. At balo tamo, kaya tamo pinaman, kentamong ginu, sese na ninwa na Birhen Maria. At ini makasikan. Bala mo, with the experience of the apostles, malalakwan keng ginu, wari po, metong kareng eksena ng Acts of the Apostles while waiting for the Holy Spirit nga na po, mititipon lang ding alagad, ang popa ni Maria, mga di, nga na po ng Acts of the Apostles. At ini po ababasa tayo, kitang kakatamo pong Via Lucis, impong kakatamong stations of Easter, stations of light. Metong karini sabi na, at yula keng upper room, kaya biri Maria, mga dilo. Pangadida, not ng pangadida, is awaiting for His coming at itan the coming of the Spirit para po karela. At iniing sasabihan ng Banghelyo, nano iti sikan para kareng alagad. Sabi natin po, lalong mituruanan tungkol king kasalanan, tungkol king matulid, at tungkol king kayatulanan ng Diyos. Buri na pong sabihan, even without Jesus, then in teachings, manatili la karela. Never to be abandoned. Yan ang pong sasabihan, always in companion. At yung Maria, at yung Espiritu ng Ginu, at yung rin yung turo na manyad sad kaya katamo.